Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Vice President juga United Democratic Party Riboy District ubah CBCM ringkat lang begini lam jong ha ka arpulai trik no pra rajar apuar kila resign no na ka United Democratic Party dah ka penpau baka ni kejing mi no na ka United Democratic Party kadai ka daw shimet jong bat kamdan setia kanu kadaw dah kumui pat ya ka shiti resign ubah CM ula IT House Secretary juga United Democratic Party ubah Michael Kharhunai ha kejing lang ka belong ha opposite kam juga parti hanong po harengkat kejing don lang jong presiden ke UDP nong po circle uba Andreas Singkli walau ba CBCM lami no na ke UDP ndai lapon pau ba 4 la setia ban yathu EA yamenta syakanu ke sengsang perthai unik peniso ndai ke tolong kubor ke thu ba CBCM ula ban yakhun na nong po constituency na ke tiket jong ke BJP na kung mo yalam na sunday ban pau kamat jong ikon balang hadin ba ila penyeso ila dia akan kari kunai apa atau siapa dia orang seni maka dipilih makanya saya kalian ia nyalam bantanai dan seperti itu bahamna hagi dia dari baca state jadi baca pangro ya dari sejentia kat padangnya por jadi ini dia letih ke zona kuwe di malam bala kasang ko ban sakri nasim kani ka kabo ban au pai ba ya di parlok ban kuncu dan meram jong dan obro ke meram satu di state presiden secretary ban department jong state kunju ru meram jong district ban meram jong pos sakri ngamdan kano ka personal grudge manga ban parok jong ban meram jong Henry hadin gijialenti jungi kejinjia belanja po mukro kejinjia bagi di border dispute di bedang sa pending badai ban penbe ada juga pon ada ruwe lagi melam kirang masnam adan ban mesin di sukia badai ban sukia malma ban hadin melaporkan ru kesan pakai nadu ke Delhi central government adu ke state government niya iba kam dan skop naga mentaban manra ya karoi kapar naga mentaban manra ya ka jinsu desan hagi aborda bat ban sol nane ban pembek ya di border dispute lemda nimyo ya ka parti ka baklan ka badan ka jingende ka hajan ban ka sarkar ka babat ko dene ka daw naga mensim jong jinsu ya bat jing longran ba ni sode ban wat kilat identity banyo banya syakri lang ha kano ka political party kapadon kajinya di kebajan ban central government ban kunjuru ibadon yang jingsau dan yang jingsau kikli na bakal jalan pada hamtang dari sebenar sama ketak sisa di border dispute ban kunjuru ya ki riti dustur di bangsa melala ya deh bakal tahu rasul deh benar perlu kesungan kita punya so syariah UDP kunjung kita punya so sekui kunjung partiru dan jin simlang ke jungai ka sentimen ke jungi mesin yang dengan rai dan perlu ba ini ya kan